Krumzari SKTV Manipur Putaram Nokchari Raj Nongthombam. Welcome to yet another edition of Beyond Headlines. Lamdamasida Toliba Toto Watok Sing Natraga, Lamdamasigi Mapan, the Toliba Toto Watok Singa. Manipur Miamgi Punsida, affect or Patarga di Haiba, issues sing Todoxing Dugimaram Danning Tina, Mamutana Kanga Matokta, Mamutana Kanga Habitargadi. We need to go beyond headlines. And also we need people who can tell stories beyond headlines. Adoranga Sing edition Sida. Beyond headlines, ang silaga Manipur crisis at toy but watok sing sig matang sida political as well as social level issues mayam se beyond headlines thamin connection level se koi Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki working president oda KH Devabrata ham to oda Devabrata actually welcome to Beyond Headlines. Thank you. Oda nga latest news te hujari habitare yam no aitaba paw nga ta May 3rd amung repeat to mong dan tra amung revive to pagi mong thar matam sang na yum mai thaba khot pa hana sunubagi paw se tar du matung da jiribam da Nahantang Taruk Tokiba, Kugi Mihat Kitoma have Tarmadu Matunda, Uzi Kang Wani Marakta, tension yam chauna, grip dog, but the Jiribam Siam chauna, Tarmol Torangarang, Ahing Pung Tarain Toya, the Horgan, Ayuki Pung Marim Kai Paubasida, Tonatuanba, Kulmayama Maitagiba, the police checkpost, any power Maitagi, Paul Revtare. Adutar totally but Todox Jiribam, the now Tiangna, Madi Yam Chow among the large scale, the Jiribam, that's my own Tolok. Masi strategically yengadori brahide national highway number 37 adonda leire marakta national highway 37 da gari chapam tamda attack to gibi possible lewa kin chamina se adon hojiksi koi already one highway se Manipur lifeline ani leibi manungda NH2 se chatpa sunga ya dabgon adum leigram na tar hojik only one lifeline lem hori se koi Imphal Jiribam je ni adon asirajo amuk target tawrabra habi go khumdani kamai thambi ja adadi obviously madidi adum khanbam thoy hai chok tawna ba chok point hata chok khanbam thoy ba government na home department pai bi singna Masi information fazana paw low the feedback. Say, Madam, the already Hadaki Loy election aduda. Election is a town of Haini Pala. Aduki Mamang the election Manunda. Adumasi Todok said Tony have symptom like Rabne. Idagi, a Kogi Congress Party is a board com Satpa Matamda, board com Satpa, Kogi, that's a MLA of Guyana. Adum Makoida. Homebogi campaign to give freedom pangdava. Yes. Business trade to river mayam so disturbance mayamala ava sarkar to wakalava. Gari lambi the nung tharakpa no mai kapsal apuna singba mayam driver sing kano singna gari mapu singna akoi chelaroi sigi lambi sa na hai ba mayam su laikhreba. The government si khamai to the government ki intelligence build up to no state ki power se later bra hai si masi swaidan heba hojik am kana koi na concern oi bai tare. State si Mapum when a walk out the bra. Central Reserve security forces, ma'am, reserve the labor on the ladies and a carmine dobuno. Have the state Manungda, as for example, Facebook, Twitter, Natraga, other social media. CM the government, Prime Minister Modi, the Kariumbama, Haibakanda day, take the Pavanga member. Right. Man, that is innocent and the simple people. The stakeholder, Madugi, Lady Bakashi, Sigim Mapumwena. Kari Habitare, Prasagi, Mayokta, Satareba, Atachar, Toriba, Missing, Dugi Matam the Matang the state, and Karimata Kangdaba. Boy Mataka Karimam the Tawangam, the Baton helplessly, my quay could have a down the Dovus. Masidi state, Nakong, the Sigim, the day. Siribam, the Toibasi, majority population, but the Mayamna, Yamkan Hide, so Kanana Karita, Uno Kange. I see the Sigi situation, the Tony I delete. Okay. The late, Masi, law and order. Private agencies sing authorities sing Tawaya Ugi Kudum Amana quite Loze. Live activity, state live activity. Madam de National Highway Ziriba Imphal Ziri roads in Natana over the depend of we are there, Quigita. Adana Masizuma chalk up to Regadi, Kaitokane de Prasadi, Lemenum to Kangahita. Sarkana Karmina Masi. Mafamda say 220 kilometers approximately higher say 220 every 15-20 kilometers it is less than 5,000 people. Right. I don't know do manage the way up do get to the no cinema. Ahamanu mitki attack over Hobuda. Method the method and the Hadaki the Hobuganda. Assamgi site today, Assamgi black commando 1,000 the Moy area, they do control the control the way about control Tobangam than out of proportion. Chalaga, Maiga, Chandanangarang, Nandi Horgan, you for bomb attack, no make attack Toroga, Mimiam Jungle like a general ladies. I repeat by that. Security later, according to the high museum Louis. Now talk by Louis. Everybody alive, the threat like we don't know Malaya. Right. Manipur. I don't, who is it?
karamba freedom no koina pa me ka si amu hangba yarak pa haitare right freedom karamba da khoi ningkha tambagi interpretation sim la na muk lak pa haitare ada masi yamna laimukti ba thodo umni haip tai ras okay adubu lengang na control to bangam da bagi wafum amadi uriya da iduda aduga atopa amana hujik lei wafum si ngarang hujik phaugi sida ngasi ayuki pung mari makhai bokji da maru aina boro bekra subdivision gi manung channel leiba lamtai khuno joma yum amta leitre hare loi tumle mai thaduk bigre aregi lokoi pung aregi narayanpur yum loi ahum sidagi charangna yum humdrang mai thakre adu mathakta khoje batang khul dagi yum ani mai thakre aregi jeri mukhi police outpost mai thakre aregi jeri mukhi forest bit mai thakre adu ga loina na khogi choto bekra gi police outpost mai thakre tare adu charona construction yum yaurga police ki dagi forest ki yaurga 75 construction ji mai thaduk bigre ta yam sathi mongda adu su bomb ga loina attack to ngarang nungdang pung trying to adai amma trying to azai de horgan ngasi ayuk no ngalak po haitar pung mari ma phau bisi da bomb yaw yam openly freely video ga su myam circulate tawre hujikti adam freely tawriba aduga mafum da koi central force changbang am de habgi paw su tari hetare adu tari do jang sa thamge asam da ngamaga why manipur da fail ori se kari no hujik putari enforcement hazal habgi paw no jingmo myam di leire already damage to kan right damage to lor kan da haide recover to ya ro da baga phibam do mo hanjan be ya ro da kan da hoi thingbagi di yam phai daga thingbada aina kainom da hangjage ba ase masak nai da ba sarkar da hangbuni ko haide masak nai de sarkar se pahum pilaka dong ne ba right masak nai da ba sarkar ma leiba tong no tawri ba mayam praja mayam su khulai pahan ba aduga aseng ba yengna bana haide samaj gi mayok ta leiba singna praja acham basing mathak ta landa badana kaisu tongom da ba ada sarkar se karam bana sine bang se akoina khangja ba bharat sangvidhan da yauri ba state government neighboring country ki state government leiriba nomenclature gi federal structure leiba sarkar adugi masak du din nat batong to we uji ki sarkar se khanbadi mandate na khanbadi ko aduga sarkar na function da uri de sangvidhan gi manung da tawdu ba male ado hangi bene ba ado itar de akoi gi saklon se akoi gi manipur gi rajniti gi saklon se hongra da ba rajniti habidi kan gi politics ki chana lonchet mayam punamok hong doro bra masi culture hong doro ba bharat pumbo hong doro bra jingnabam le me 400 par na tawba kan de bharat punamak on gi doro bra constitution amendment taw doro bra na praja mayam horok tana uji less than 250 phangre 240 phangre aduna me gi de decisive kano ma mandate ma pi da clean sweep taw ngam me ada khoi gi so ada gi mp ani ka ba gi de khoi appreciate tawi aduna sarkar sina masigi nungai tabadagi sige let go haina state se free da thadori bra natraga honorable cm su nungai te khoi tai adadi masan ta bani vote ka da bai se akhoi su nungai giti right congress party su nungai giti masidi pungning gi state of mind gi wani maduna khoi yeng na bagi wanate prajam sen ga tani ultimately miyam gi welfare gi damta thobok do ne whether congress or bjp yes kanu di politician di prajana bo sengna vote pi bai gardi moina hena dum senga kane ba mandi moidi mayam gi train du da dum follow tor chatu ne ba aduna ne khoina praja hana clean oi ba mathau tai haibse adu khoina haibna te constitution haibne ba aduna samvidhana hairi ba khoi gi kano da 1949 gi republic oi kan da khoi central hall da yana gi debate mayam du ne whether india da sige electoral politics is success oigadra oirodra mayam se dum khanai dun ko da ada hojiki ai mo hanjala ga jiri gi da prevent to bungam dab se masidi hana me third ki dudi example lete me third ki example 23 gi duna oire haraga any spot ta manipur gi manung da pangchau su chau da ba valley ga taina da leiba jiri gi valley duga taina leiba mafam sing adaga background da changchan bada leiba sing do yamna thuna reachable oiba ngata ne ba under control su lei khrabne kanai tawduna jirimuk hai si ju dum approachable in yam kanna ai samok su changjaru ne 2007 8 ta koi bamboo industry state ma private sector na float to se na matam du chalu ba 7 8 sida jirimuk changwe hana birla company na khoi gi factory ma tong ne na tong ba jaga du su khoi lepu ye ba adu gi su side tu yeng ba kan ka hena remote over du da khoi to khib ne ba adu yam kana la pu sunate adu government na tong ga di approach road ma sem ga dum ya ba pone ba adu control se state ki machineries missing na law enforcing agencies sing na hojik phau ba control link tin to bangam da na ngai nongala pa phau ba se yum ma mai tha ki ba hadil
widespread arsoning of houses have tare you mayam mai thabu akoi method to amhon ning single hai tare mayam da emotionally strike to we have tare yes emotionally strike to ba phada ba pun phada ba makha tan escalate to honda bu dichangi adu mangi ta ki mayam duna di mayam amadi ha pen da badi le tare adu hoji makha tan hai hoji ki mang ta khri mayam maru oina hoji ki khoi gi lamdai khunau da mai tha ki mayam se sigi se retaliation ni kan indigenous tribes advocacy committee I talk have an woman told Nangai Tati, Masia Fairjol and Jiribam district, Nemo Chiam Tadre, the Hairisi, was a community, particularly my community, and Makogi Matakta, Ahianba, Chatak, the Gim Makoina retaliation, when I talk with the sim, but my Chaki, Nikokibini, might have any company, and Wapum Sitami Hatter, my team Milisasina, my team Haiti, my team Milisasina, Chatarpa, Tabuk Tomsing and Dugi, retaliation, the retribution, the Torpadanga Sisatabani, my Chako Yawini had Makatana. I talk na konba area jinga hai makharta na I talk na konba area jinga sida even state police power commandos homba operation to bu yaro madu thena targadi makhoi mathakta appropriate tawhum thobuda torkani gaina haidi moina oina warn tawsele have tare adu targadi who is controlling haibagi wafum lak tori that is the point state ki powers hai state ki manung dale ba define to leba boundary manung gi lam singa state ki read type tai state ki shakti ji haibada chatpa ain chalhan bangam ba ain chattaba mi singna irang torpda phabangam ba punbangam ba thaktok bangam ba adugi shakti du le kanda state ki authority ma pung ba bo state se sonor akanda ne ba se isa solok pa mi amada aida haibdi masada zakham leiba mi amada asok pa leiba da tin ga hena changina nai hida phajan ta hodri nai changi dana adune phajan nai changi ne ba state ki force se kamai function do no je koi praja hanjan hanjan hang badar ka ro akhoi na ta ba de 60000 gi manung da community ama changthok chanjang yadaba community ga na approximately 12000 mo oibe ai koi de khang de ko ado information ne pangbani 12000 lokthok ro aduga haloi pasing nupi sing lokthok kharga approximately 35 to 40000 di deployable force ne sigi 35 to 40000 di deployable force 13 months ho gre 13 months ho gre Moi train Tamanga gi Tataru ki training commando training people of half of them could have been trained by now. State se kamina lebi no. Right. Hojiki le ba ji muk mukarium da di chopper darkar wai. Magi paratrooping da tawger any means sin of time. This is state interesting na. Right. The state sina magi read magi shakti si chalai mangam drdi prasadi ke dawai no. Adudi element mayam state ki space to jangchal sana ki tam ne. That is what is happening now. The wholly responsible body is the government of Manipur. Officer bureaucrat ke horaga mathak phab honorable chief minister they should be held responsible. And also the Union Home Minister of India and also the Prime Minister of India collectively they all are responsible for what is happening in Manipur. Adu that Manipuri talk there is a very preventable circumstance and one of the Major General High retired Major General Manipuri ani manung daman high gave it's a preventable catastrophe. It could have been prevented a long time back. Although how is it preventable lie chahi amaga tha ama khutta pir phauda akoi can say preventive measures lobangam the planning to that also in a small district like Jirba. What is the quality of governance? Manipur government akarba makhalgi governance athari no hangi len tabagi jingaboni thoi pingam de Imphal de Guwahati pause 3-4 days gi wani over the phone koraga dum loi lak pa yana jingamana hum mari pibagi yopak yan bai wari sun le government je kamaina function do right then akoi gi calamities haibam le Manipur da lady sidi akoi handak thok riba thodok sidi sarkar na to busnate adage kanona akoi gi anti social element dum involved tawre aduga narco terrorism tawune haina state amusung kanona central government su parliament phaude accept tawre illegal migrants na tawune su hai gre adu phauda illegal migrants foreign soil da leiba militants sing yauna narco terrorism international border cross tawraga chatle hai ga di kano Iran government ge moge cooperation darkar hoidra moge action darkar hoidra moi yaudra kamai prevent dongam doina ba state na center da no yaudra ngam de specific demand of the zikari gino lekuna mayam ho ba mayam raj le state na to bom thokna tawda ba center na to bom thok su tawda ba prasad na khudai pahen bugum taw prasa masen onsan an bugum taw ba
70,000 armed for security forces deployed or none of them. Jiribam say for the last many years, even Huzikaki Iran Kaki Wanatabida, Jiribam always Aquina lab na thamba duga kitang indifferent attitude towards Jiribam. Correct. Adu mamma lai budna even huji ngarang maithari mafam area sida koi police outpost ani maithari indra. It means police outpost the mi masing amna laiti hai bne koi ki pawmin koi ni pawmin per matam the police manga ga video tara kak lai hai adu ta de outnumber to laiba mane khulai apa paiba adu ga laiba mising du swai gi mi am ta mande ha jiribam gi mi mande man laiba mong do khaw ga ya laga haidi magi matam khar gi saba thak pagi chatok chasingi adu mayam yauraga koi azmal ka sab na matam am laki bu adu man ba mong da packet mayam ga ya laga lai hai tare adu roaming free adu mai tha dok pan no ka bomb caption ba tawra cha live khoi na wari wa ta ba da sune khoi da phang ba paw do most likely Bangladeshi citizen hai tai Bangladesh sum da gi mi ga su yaw ba ma le hai mo ngang na ba language sing se ko ai ge local sing do gi easily communicable oi hai adana mix to ba force lai hai adana bandarban ge kari ga du element de loi yaw mani ma de huji ge chain hills ki branches ma am do huji so adum chatharim dina ba adana area domination je handa Sheikh Hasina na so kanona foreign country achobam na USA da haibani ko foreign country achobam na in between Bangladesh and Myanmar Chin state ma sovereign Chin state ma same na honore haibani that is correct for your point of view that is correct wala PDF yaw ni loina Manipur di common sense da loina khange na ko other from the India government am Manipur government na kind of kind of say security arrangement Jiribam the tower mip say masina Manipur gi everywhere every place da so koi say shape oi den ta ngasi budi ko chopper ga torga security commando security ma'am thousand bagi visual na chingmudi ure ha batare reinforcement thousand badi ho gre to han already hadi the community mayam punna ta mafam mani and peace mogi peace committee ga sem dana Jiribam hadi irang thok tana bayam kana budi khonai hai DC bau member oi mane to ko gi army gi lusing musing su yauraga CSO mayam yauraga community khudima ki members sing yauraga irang thoktana ba Jiribam sidana understanding amada leina badi male adu hojik changai ba mi sing do hari understanding do respect of the pakangu kharam male have ta visual si u matam da aduga akhoi do the station toriba number of police security personnel hat state ki masing am yamdre out number ju tawre aduga akhoi ki state ki even public masa maksu aduga state na su kitang indifferent oina Jiribam kharam lam na su lai hojik chatok jan to su yam tin wari ne have ta escort yaw dragati sapon ngam ponte aduna sigi situation sida Jiribam da hojik mayam na warung nari si state na Jiribam sibu Manipur gi district amu ena ngak piro do orgadi akhoi Assam do yaw jagrage habagi had Assam is more secure na haibi wafum dola e habdare aduga akhoi gi misamju even nang mukrai lege Manipur yorbo kai Jiribam lay hadi rajan hangning Jiribam do lay bro Manipur do lay bro hang have Jiribam is in Manipur rajan hangning Jiribam is Manipur rajan hangning bse pera turpo thajale amma mat tawre hare ko sidi natural disaster ga lak ga ek to budune yes preventable oi da ba ta khoi khang da ba nioi bana khang bangam da ba matam da yoraba ade nong nu chidi am kana lak pun nong nu chidi preventable oi ba ko to oi matam da mo bhukham jiki kan earthquake lak de yohar have de khoi predict tongam de plus flood lak ba ji predict tongam de ba adu ko matam de after me the accident accident ki matung da government ki machinery move to hai sibo yohar have ko ne intelligence ka le Manipur government ki intelligence block sections hai even civil society member ma'am na already feel to role predict to role bani election manung da koi Congress party thengna garam ne what is going on in Jiribam okay Jiribam se control kanana tori periphery de kari problem lege se khang le bani akhoi ge chatpa delegate sing haira khamne adun intelligence la mai khangoi do mani Jiribam sensitive boy election campaign da se carefully to view ai se haira khamne ba state ki piba MLA sing piba security bo overpower tawraga high gram ni khoi gi chakriba leader sing so mado adum taraga reasonable oi na khalaga khoi campaign tawduna lak bani ba okay khoi di campaign taw bu chat pante overall supervision chat pane ba MLA ni yaw ni khoi leader sing yaw ri ne ba adu khangaba phau da government gi intelligence the guy like intelligence na report pir matung da ek taw da ba security arrangement do kari yes proper deployment si question da godam ne ba right prajana question ta godam hum da question da udra de sarkar de ek ta udra adu security ki hoji chugli pai ri ba tare unified command adu koi security advisor no ire tare Kuldip Singh na aduna Kuldip Singh ki responsibility oina yenga do ribra state government yes state government is
more responsible. He But is- security he is- advisor, mana oina lerbane. He is responsible. as good as the state government. Yes, yes. And he's part of the state government machinery. Mage central government. Adu tar intelligence ke reports mo leite hadu. Someone kay do leiro din. Adona masu hujik thoiba thawdo sida willfully natrasu by negligence ta. Thawoi dabdagi masu kenoma kari haitare na. Precautionary measure laudre. Laudabagi masu default by default masu participate na more crime sida. Okay. Kuldeep su crime sida masu promoter mo ire ma mathok do dabdagi. Adate mai magun kai le. Magi position dugi kari haitare ga. Matik chaba thabuk tumana kadai da tawri ge. Other city Ziribam the Mughal is anywhere loy tholakane. If it can be repeated in Ziribam, the third May. Okay. Anywhere atop Ziribam khatan atop area da so tholok pu ya hai yamna alarming oi bo afnu jathambiri se. Adi Why not? Why not? Myanmar da thoki ba. Ziribam is very difficult ne. Yes. Huje ke third May the responsible oi bam particular community amagi militant group oi beduna Zirimuk yoksala aga tawda moi energy am change. It is a long distance moi na travel tawri se. Adu organized tawri ba forces mayam du so yamna plan da bunga tane ba. And the government of Manipur doesn't have any knowledge about it. It means matam sang na preparation torga le re. Jiri muk phau jiri phau yong nabgi damak. Kamai do. Adu ko si usana not only jiri khang na atop area da pop tor ko ya have ne seng mai da ngarang pop tor ko pau khara dum lai. So anywhere pop tor ko matam se da simultaneously pop out tor ko gi othok lai bra simultaneously attack tor ko ya. For example ko gi three brotherhood alliance ki style da 1027 operation and pop cha thabo. Adu ki type ta ko Manipur du so tongan ba pocket sing hai di vulnerable oi ba pocket sing se da toroktu jala hai ba gi wa no moi necessity le de moi tawni ri tawrisidi moi necessity gi matung ina moi gi political goal am le ribdo madu darkar ori ga di tawanga me se jiri dam le. It means state government na di maru ina particularly home department and the security advisor na every vulnerable area sing sida ning thina security gi deployment ton ba aduga life and property protect tong na ba life and property har kan jeng sai koi khunja me am chel ma je akoi bati chen ngano jeng no hai adu chelam da tar ga di ngasi yum thari ba mayam du da mi loi sirang mani har tar kamai chelo den yo be punsi amu khata pok pane ni gi punsi da khwai gi luba tang se mage punsi sini na Nikolai Ostrovsky na hai ba this how the still was tempered aina Nehru gi mindset political mindset se move to gi ba lai ga mane ba 32 years se sivani ma first world war da hero on gi bane ba Nikolai Ostrovsky Russian writer mane ma comrade chu oi gi ado mana du da kar hai ga life se khwai gi mi ma da pamu je ba se ma gi life ne okay hida gi hand bam ta leite ba ultimately loina ma kathok pa ya ba life se kan na ba gi da ma adu chen ba ni kai na adu ta natro lai hori si ba lai ba sing lai jada ba sing ka chen kwa da lai ba sing gi amata ngai ba lan ji life se life si da gi activity du na ma gi well sakala ka da ni future sem da generation sem ko punsi du le hora de loi wealth create ong no create we have it is all about the life value of life right sarkar na ma se khang da dum ta we sarkar ne par hai ta sigar ga lupa lak tara pi ba gi value da adu ai da sum uba mala so ga lupa lak ane adu stress ka ba khar lai ga na trauma ga lai na 25000 50000 pi ga ya ba tong na khale ba adu nda yeng ga de humanity si Manipur de mang ge dong to we 10 lakh spirit do USA de pi de when a state fails to protect its citizen adu state Manipur so kana so India so world ge fifth largest economy ne post do ne ba but compensation to a person who has been killed by the negligence of the state 5-10 lakhs ke PBC di matam ko chana dram ne ba adu orgo sigar kan da di claimant to na thawa yaw durga di there is no value of the life adu mai na compensatory value da sarkar na life si sigibna ge sing sum sum kapsin lauksin raga adu ga wa hei phajaba har compensation pir lotion dar di mi leitre ba di akhoi lam si ge value kai lege akhoi ge lam si da akhoi leiriba indigenous people mayam si ge lam sing ngak pangam ba population gi size du leira kan da khoi leiba ki sovereign si leidoi na tin kha tam ba leidoi na tra khoi masen khanaba sarkar phatab na ngak padagi aduga praja gi mathak ta sarkar na yengjam wat padagi uje pung isai jago isai nat tab lam cha sajat mayam chatara anda ki sarkar si pulu lo sal natra praja mayam loi ure ba kanai de phangba matam no ba 60 sur ba missing 50 sur ba missing na asung hamna lam chat nai da ji praja gi mamang ut pa kan da ikai ba pharak ta praja sing ki value se ga sai ga na ba compensation ki value de lepa dong na sidi government ke thabak to do sing they don't have any value aduga gari kan se wealth laita ba sing de my value kam laita ba kan yang da so pa khare do compensation period lo kan khala ga that stage da usi lak padong to adana is a very trying time Manipur ki इतिहास ता ख्वाइदगी मखा ता लेखा ता भाई बताए सरकार के मियंग दगी प्रजा दे अंग मियंग
प्रजाना सरकार के दा चुमथोकनबा हाइबा ngamaktaba matam yengnaba samaj gada phongna yengnaba thorkba singna khoi usilaktaba akhoi madu khud hanbasu ngamdaba lebak ngakseba ngamdaba haibtai phibam amada leiba kanda manung da leiba lebak ngakpagi wakhal leiba singna sumung praja bung namdhabagi mong urakba punamaksidi kiningai ni lebak mangningai ni madena hanjalakpada muchu haining buse lebak sida leiba akhoi praja indigenous people ki masing se ama handariba khudingmaki akhoi handarak pase ama example Manipur ki maitei pangan akhoi ki indigenous people all of sing se Aurangzeb ki matam da oibe Gambhir Singh matam oibe lising ma khadala ai in about 300 years da they have become 4.5 lakh population lising ma de ama duna di 45,000 all of 450 all of ado akhoi ki chahi chani ki race da kind of world ki quality pisa pai ba lema menung do oi kare about 1.5 kan bagi akhoi ki population se handa dana ba thamoi wa gi dana ba sarkar yauna hona bam sang he pai da ki sonja ba mi do mayam janga ga ma bu Imphal ngam bagi leba ki structure ma sem ngam dradi akhoi Manipur di jit leba sidal yam laibak thiningai oi hai Okay, adu nong ki film sum lu se lei hai tare hadi election matung da mikhal hadi lengak se matung da Manipur ki solution la ani habagi thajaba akoi ki union home minister Amishana mamang phongdo khibal legre adu bujik lengak se mane hayeng wasak lawni habagi wafum sule adu bu kanana union home minister or gadagi habadu di khangbangam de but lengak se lag India ki lengak se la matung da koi Manipur ki solution se porkani habagi dialogue toroga habi hamne adu bujik ti bujik nauna thori ba fresh jiribam incident ki matung da dialogue maybe quite difficult hai ta kitang difficult oi do di male but kari damak to dialogue to yar oi do bino hai zum to ar wahum di ujaraga lakchani wahum di Amishana har matam da koi dialogue to lo sena por kani habi thaja bam phongdo me adu haujikti hai riba separate administration atraga separation from Manipur taliba kangbu sing particularly khulai pai sing hai tare handak thangjing da KNF ki khoi unit ama hangdokpagi mo koi billboard ka thelam haigdra mogi gate ama sarambado adugi function male koi video ama release tawre hatare adu dam koi kana gomba wangang loi mana wangang matam wangang hai means mogi outfit ki leader ama wangang matam da akoi biggest enemy di Amishane man haigi mogi nu pasin it means they don't have trust in the union government particularly in Amit Shah adu tarige de mokoi na Santi Porkani Hariba, me to the Moina Tazabal Tamdre, have you often nothing more Pondoki? Yes, opinion the Amit Shah da Tauriba, they separate administration, Pew Hariba, Yanada Hodari Haita. I say Jiribam incident, Pangaram Tangan, Pau Ponganda in a quick district president, Amosanti, the Pontaro Hangi, Among Command Tobuno. The Kang de day. Jikaro the day Jiribam, Jirikaki Wang with the day Assam government, Prapet Torotangre Black, a Kogi, Commando Tare. Policing, sing, Magi, Kanomayam, Mogi, bulletproof vehicle, no in a lock, the Modilam Bisa Pay, I could think other in Tower. No alarm in Manipur, Manum, Nasidi, my am no tanare. Although, can you see dialogue to do see, Kanagano, dialogue to do see, Manipur, Mayok labor, community, Magi bigger agenda, Bharatki. Yes. Sovereignty the challenge the agenda am labor. Amana Manipur go with state, Mogi territory lay, Haidana claim Toraga. Manipur ki praja sarkar India government ki interest ka ba thabak mayam tawraga pharaga pullaga ain ki matung ina bharat ki ain ki matung ina moi dandi piba ngamdraga dialogue hana horji kai gano ain kaina an thugai ba leba ki chana lon chat ponamak thugai raga samajam ki mayokta point blank ta hek ta blanket attack ma tawraga yum mayam mai thado khodong ju ukhre ba amuk jirba am da repeat tawre jirba am da su akoi prepare mung tawtre preparation am da later preparedness later knee jerk reaction in tawre si kari no like sa ai do si earthquake la bodong long ri se la le hai si ma si ready taw lai ga ne lai ga da bane ba ado akoi na sarkar pai den pai hai banate ma si Manipur da army officer adoga police officer papa thokre sarkar na order tawdur su maming lai besing hai ta say Misra adum maming lagi Sri Roman adum maming lagi commando dasu maming are ire ani hum yaure moi khatana battalion ka adagi hen matha thabak taw se dedication am change ado sarkar na Manipur gi mayok ta individually sing thawai low bokanda kenu si attack tor bokanda asai gi earthquake lag bagi aftermath disaster management ka ta to bi kai ni ngai ne masidi karim ta thabak taw dre ba ta am ne ba phare chahi am ga tha ma hogre kenu si Manipur security, state security is a matic zadre. Other the Moise BRS Pitoka, Pitoga, Anova, Huziki, civilian Merti, Kulai Paraga Lebak, Villages, Mogi Villages, no opinion later, Nikolai Parangatan, couldn't out. Right. From Kulai Parangatan, I do low to see I ever.
masa ngak thok chana ba self defense da mana khut thaw da mi ma karing ba sip tar ga de provocation gi source tu na genuine word di bangon da ki lai ba khang lai ba do na asem word ga de kaisu penalty pi de ji masa ngak na ba hona ba ne aduna village volunteer father ko tan to ri yam ikai ni ngai yes yes yamna tuka cha ba hai dai praja mana aide out of respect khoi jati ge hor pham mana ba gi bebar to jo praja sing du bo sarkar sina sarkar ge law du la na ga season ga village volunteer phagale ka yam ikai ni ngai mi na si ba gi chen ba matam na ngak pangam do moina mi du na masa makhut na ngak thok sa ga ma gi lekai gi kari gi bari saman mayam gi thawai ngak pa lan thum nga aba mi du prize pi gi de hai do na no mai di kai no mai gi athrai sum du no mai hai bis di instrument tool samani ni chala ra mi du gi brain du gi action du command to ba wa gi mind du nei na ga dam ni thaina gi singjang nei araga rom da singjang phar tham gum do ai de singjang do hen important wa mi du gi will da gi da singjang do phar ga di blacksmith am tang bani na singjang do phajal ga di crime do do mi se adumai na nongwai du dang phaga na bo no de mi du phabi ba to bu si di ikai ni ngai ni hojik jiri da to ri su sarkar de na resign do bum thok ni adu ozan hojik thambiri ba haidi khoi gi village volunteer phabum thokte keno da lengang na defend to bi ga da ba protect to bi ga da torok ta bi masa na protect to jarpa defend to jarpa mi du phai have to hena ikai ni ngai lenga ki wona di adu laksani wa hum di hojik jiri bam gi case da khoi jiri bam se khoi outer Manipur parliamentary constituency chinge mekhal oiding ari congress na sumai pa hai aduna outer gi khoi gi MP elect hai batare Alfred Athar na masi matang sita wakra press conference ka tawdana ma appeal to hum thokra hai gi number 1 question lere inner Manipur gi ozabi mol miku khra gi mamang da press conference to gi lere miam phatha view adu har ki wa hum si particularly akoi gi lenga ki machinery se law enforcing agency sing da thaja ba thambiu install to bi adu moi da takshan view protect to no hai gi hum madi lei ar kamai ing bi ar hedi huji 75 houses particularly lamdai khunau ut on gai mai thagra matung sida yes thaja da der makhata na further escalation laktana ba gi machinery da thaja badi mathok ditani aduna huji laktu lenga ki law enforcing agency sing se missing weapon oibi ai natraga center gi na particular reason oibi center gi jo huji video ma thengna je maduda miam na haibi miam pami to ko khoi tokjage khoi da chance am pibi haibi adu adom na lo khota paibi kan haibi appeal amadi to bi haibtare aduna huji se khoi si yamna crucial oiba juncture confusion state amada lerba hai whether we akhoi se center gi force na state gi force na ngak pi bang amduri bra haibi jingna bom su bhaule at the same time moi masana su akhoi ngak ke lo khota pai gnu haibi appeal am su tor kamai to ko de MP what public should do now MP elect bimol na haibadu ma elect oiba swai kan se son to khra di or taking to khra di MP ma oibani ma leba ki ain gi matung ni chat pata bani ado leba ki force ta thaja wai ji di khoi thaja da lai te loi thaja na thabak tau de hai ne yes yes khoi thabak tau de hai se thaja toi ne trust tu lai toi ne khoi rajibani se subordinate oina ren khalo nak tu ba kan dai changa dum chingkat ka ne ba subordination ji chahi na obi ai society do obi job no obi ai matham kha haib ta re ado amana tu da amana ngak lo pi na ba si de hona sa ne dum to gani society number 2 da lady government sing makha da khoi loi loi bani na government se not BJP not Congress ki wan nati Congress BJP ka structures the government akhoi ne criticize ta di chalai ri ba masi decision lo ri ba sarkar adu ki political party du bune ba ma kano se akhoi na complain to ri se akhoi je complain to ni kai gano complain to de mo thabak to de na democracy da election campaign hain to se complain to wi boys ngata ne ba ala complain to ga de sarkar de doglo ba mo me ne human ne ba sarkar pai ri mi oi ngata ne mo je to kai ba program to po nam da na te ba ai hak na ka da duty assign to thambai wa ne ba mo je aki ba lai gani pakhat ba lai gani training ba lai gani ba adum lai da ko Burmese sipoi akhoi ge security personnel mayam am surrender to ro ko na mo extradite to holi dune ada dum to gani masidi to buda bo jiribam da thoi se 3rd May 23 gi da khangar ba pod ma ji community ani se settlement equation lai ba conflict ga ma pham da de government siam alert oibam thoi alert point si yam me ko semai gi mathak da jun lai re si gi kaithen man bi mathak da ju lai re akoi periphery da gi haigat pa yadre se more da lai re adagi kano da akoi kangpok pi singar ba Imphal is kano gi akoi ge mamang thang bada thobal gi saruk ta su mayam am lai gre yari poki madak ta su lai re si mayam punamak se lai ri sing se sarkar da thajar ga lai ne ba khoi ngasi lai sarkar da thajar da din hana la na hor ne
civil war nan thok ta sarvara sa ne adu di dum ka sukai de MP na hai do ka sukai de to bu bu thing bu sigi de accountability se kara da masigi daita pon ga de yum mai cha ki ba asopan nang gi buduna adum tek chak po bhai ta ultimately mai cha khri ba yum mai cha khri ba lanjener bi sing du gi mang jabo oiraga even mayum phau ba hanjan mangam na hojik leiri ma khoi IDP mayam chahi hela phau bu sida mayum am ta hanjan mangam na leiri aptar ai khoi gi MP ani da khoi na haining bale de moi wasak kisanu party sange matam da yes people's rehabilitation and the compensation act anima pass the central agam in external partition the sigiba ma mangiba ma do moi ge compensation pi ek am semaga moi ma compensation pi ge settle down ge one time hoi sum na ge normal home department na mi me accident the siba do the siba kan the people compensation na ta extraordinary masagi well and the kano ma am say route ma am the puno phuk ta na purakiba matam maduda khoi MP ne logo da daita se adugi ek tu ga manaba ek amana Manipur gi compensation se settle to 100 di uji gi home department na thokpa lak ani tara lising yang khai hen to busine di yaroi crore ta ba yum mayam sa kharba thude kharba ma ge bank tak crore kya gi turnover to ba farm du lak tara piraga mi du ma de traumatic ore dra aduna sigi mayam se uji ti mabani gi soldier the responsibility pire ba khoi mayam khoi thajab mayam be moi su promise mayam no tawre aduna thajab thambiu haibado ma gi so thajab am leram gani khoi appreciate tawi party ne su ma gonda dum appreciate taw support taw gani tawudabu hojiki ji da halli sidi very unfortunate okay aduna ja hojiki out of Manipur parliamentary constituency gi koi MP elect yes Alfred Arthur na masu ngak le ragadi na hojiki wari sanai gi manu sida torp ko su ya aduna yes adu su le re adu bo hojik magi matang da lakchaba matam sida kaino da hojiki handak election mai pa adu mai pa sida question ani khak thoi ha batare maru na congress da hanba question da halak hanba question sida Alfred ga direct mari lener ha tare among other question ani bu lai lai wo hum jekeno handak mai pak gi data je tholk mutan vote se khwaidi am mon da pi je kai ham da gi Churachandpur gi this assembly constituency mari adu ga ferzol gi ani hairi mohum sida gi man highest phang heter vote se ai di cookie vote almost mon da phang re heter aduna vote se haido pon mita ai studio du lai hobudi loi bhaw busida aduna pattern se sum lak matam da NPF na adum helaga lai 35000 gi margin bo helam heter but after some point of time pung baro amagi adai se nung din gi pung try to amma sai marak sida flip tawgre congress ne hengre Alfred ne hengre adudi mar dum yam chaun hengre lips and bounds hengraga almost 83-84,000 helaga mai pak re heter aduna lachani wo hum de helai be area se ga sagi Churachandpur amadi kanogi saruk se digin hetar fezol gi ate kampu bi kam ka sham kan hen bu oi de loin tough fight oi hetar adon lakchani wo hum de hari ba areas mamang ju hyper power phone bu lagi adu bo fake news ne heavy of dil dum lagi hetar was there any agreement between the candidate and some CSOs there in Churachandpur heavy wo hum dum wait me Alfred si man de yana ba khara lai khra congress ka chi ama thok bu ju lai male haidi akhoi na haina bi matung ina hairi misira mayam vote pi bi gadam ne habi gi o CSO gi chi ama thok bu ju male ba tare ado magi individual level da yes ngana yanaram ba agreement to bu di kero di Alfred ki private part to bu di adu di chanaro man ma as a MP he has to follow party whip party ki de du balaite ai gi su laite koi campaign su to di yes candidate na ma vote thada bu gi hak pi thok khram dina moi ne vote thada ba yaum dir di baba thada ba yauni so hairam dina moi vote tu na akoina pam de group tu na ka khraga di phate na akoi dum akoi gi candidate na chat pa dum pirim even relief ki chat pa so humanitarian ground ai batai first day akoi human being ata ni mi mana wa ba mi ba gi na share to se mathau tai masi tat khraga andani group ani pun ba suya ro yaro dor se adon ne Manipur ga akoi humanity ni mangan gum se political dialogue will continue conflict may continue ko thok adum chatha bu su yai but humanity ni mangan gum se humanity ngang ba mang ba kan da ne ba oi da ba tahi da ba mayam ma taw rib se ma humanity maintain da budi pai Manipur ge 91 92 93 ge kanglu mani ge gatana da mai dai sing na humanity mang da ma chow rol lo ge ngasi de kitang kai tha bungum ba ning ba kai ba ge aduga khangla khangjin da lak khi ba ge adugi phibam du da to ba mali adu koi ha na ge humanity myo ba jati bo amana ma bevhar to bo ge bevhar du de koi hanjan ba pai na khale aduga yangnara kan da di chamana thengna ba du di khulai pai ba sing du ga amaga ma thengna ba di tawning ba mong da to bu ka su kai de praja acham ba sing du bu de koi praja u bom chang ya human being ni u chang ya adu ne na lak che re hare ga phangi ba phone ma sing se masina tai se
ꯃꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯗꯅꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯊꯔꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯎꯅꯗꯅ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯊꯥꯖꯕ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯑꯕ ꯂꯩꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯞꯅꯗꯒꯤ ꯎꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯚꯣꯠꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯧꯕꯒ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯂꯛꯄꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯉꯥꯛꯏꯅꯣ ꯃꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔꯅꯦꯁꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯊꯥꯖꯗꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯨ ꯁꯃꯥꯖꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛꯀꯤ ꯌꯦꯡꯉꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯙꯔꯃ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯒꯤꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯪꯅꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯄꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯘꯇꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯥꯡꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯉꯥꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯔꯕꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯎꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯈꯣꯝꯕꯤꯅꯨ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤቭ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏ ꯍꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧ ꯂꯩꯍꯧꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕꯅꯣ why no preparation ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ರಿಪರೇಷನ್ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯅꯣ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭रेस ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯪꯉꯒ ꯂꯩꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯍꯣꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯦꯐꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯗꯦꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯄꯤꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ 3 2023 ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯥꯄꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯤꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 12ꯗ for the first time ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ MLA 10ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯣꯒꯁט 2023ꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯠꯀꯤ ꯇꯥꯡ 13ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯏꯕ ꯆꯦ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ separate chief secretary ama adagi DGP ama 45 kogi district ke district mangagi damakta separate oiba chief secretary separate DGP sembi or ama demand togi habtare adubu hairiba same demand si separate administration taliba MLA tara don demand tobuni but flashback ta kitang chab matam ngasi dagi chahi hujik 2024 ngasi dagi chahi ohum ge mamangda koi July 2021 matam du da Congress ki MLA kunganipal lerongani lengakti semhogdabani adubu konabdi loi defect togiba yawkhre adubu defect tohdaba Alfred Kangamju amani hamtare mahak yawna aduga mane amsu promote togjaba bill am khaitare ADC bill hill areas committee na propose toba bill am ADC bill 2021 haida adugi bill da su similar wapam haidi adugu manaba wapam haidi MLA tarana demand to rujuka chamana ba demand mahum duriya wi hatare chingi separate kano ama PBU secretary ama PBU haide to carve out separate secretary and hai carve out lokhok par number 1 number 2 adu da hariba language amana akogi not less than chief secretary dagi ta da amana haibidi chief secretary amana lit tohon biyo haibane ada sigi demand sidi hoji kuki MLA taran demand tori sidi matam amada akogi Alfred Kangamna MLA oring matamda yam kana prostoromba bill du aruma masa manu national media da kaida yam kana kana to bun haitane masi promote to ba hagadra masi maram miyam yes adu mam khana haitare aduna hojik mai pa hai batare Congress candidate aduna Congress ke mahidagi matam du da su aduga hojik su hairibe area sidi yamna manipur sensitive oiba aduga akogi punna leimina bogi fabrics da yamna achouba blow oiga attack oiga ba wafam ni haibasi ma masa khangam basu but ट्राइबल की वेलफेयर ने हरगा स्टेट की वेलफेयर यंग दम मान मम्मी खरीदते अदा इदुदा कांग्रेस के स्टैंड का नो एंड अल्फ्रेड के स्टैंड दी चेंज तो माली केनो दा हंदक सी इलेक्शन मांग दा को SKTV ना इसा मांगना इंटरव्यू तो गया ना माजे कोई तान ताना जब अपॉइंटमेंट फाउ लौजब ना तारे अदु की खुदों जाबदी फंगहौद्रे बट कोई नागालैंड दा चलागा नागा की कोई यूट्यूबर हम तनु इंटरव्यू के पी अदुगा सोंद सु कोई तांकुल की यूट्यूबर दसु दम इंटरव्यू पी है तारे बट कोई वैली की मीडिया सिंग दे पी दे है तारे प्रोबेबली सो म क्वेश्चन से हंकने भी क्वेश्चन से मरदी खंगरे कमाई था मीनिंग हो जा सिगी एरिया है डिमांड आर मोर लेस द सेम कांग्रेस के स्टैंड कांग्रेस तदे मतम दुदा मसिगी सोजे तौरम मतुंग द टियन हाउकेबना प्रेसिडेंट ओइबने निजंगे पार्टी ना कौखलगा चे कोई वारी फसन साना मखा ताबो मोय परसु तौरय हाइगरे अदुमाइना पार्टी की ददे समना लोइसलिने को अदु हंदगी कैंपेन ददे हाइ एना हाजो की नागालैंड के दुगा तांकोल की लोन दा पीबी इंटरव्यू है तारे अदु ददे सीसे हुजिक सुदम याम कन प्रमोट तौरी है तारे ADC बिल्स अखोई की पार्टी मनुंग ददि ngamoi sungam ngamoi UPA amuk anoba third UPA lak सरकार पाइरमा गसो अल्फर्ट के एजेंडा am leram bayai ado party ki su agenda adum fix le
अखोई दे मणिपुर की टेरिटोरियल एंड द पॉलिटिकल इंटीग्रिटी काय बे यारो से होबदे लोय फो एआईसीसी दुम खांगर बने एआईसीसी खांगदरा हंदक की कनो दसु मणिपुर की इंटरेस्ट काय दरम दुम फजना इरई दुने बा दो बीजेपी ना मखल मखल की इंटरप्रिटेशन तौर से मायाम चंगना दुम लेबांग ना यागिद्रि सिने बा कांग्रेस तदिंग गम कांग्रेस ता हाइरिसी एमएलए तरा हुजि की सेपरेट स्टेट ताली बसे मणिपुर मसिन मरम ओरेगा मोइसु पार्पिट्रेटर ने क्राइम से हंदक की लोडबा घटना से के थोगले बिसे के मोइसु सरुगे आरे बने सरकार ने तुमि लेबिसे काई गिनो सिने बा कांग्रेस के दि एक्शन एक लौने बा सरकार ने त नमगने बा अदो मेगे डेमोक्रेसी द पर्टिकुलरली मागे फ्रीडम ऑफ स्पीच से मसी खरा दे दुम रिलैक्स तवेबा अदुम हाइनेबा मा हाइजसनु सरकार की रूल ऑफ लॉ की मतुंग इन आइन की मतुंग इन सथर लोरे दुम सथगनेबा अदो आई कैनोम द हाइजगे नॉर्थ ईस्ट मखल के आगे डिमांड से लास्ट 60 70 80 इयर्स इंडिया ने निंखा तम ताल लाए संविधान पीब गम्ब्रा ओ गम्दे यस 6 शेड्यूल तालबा मा मधु मखनगिनी खनगने दि मधु खनबा या मी एक यावजब पीपी दमना मनि को अदो मणिपुर की लेरिबा टेरिटरी की फॉर्मेशन मागी टोपोग्राफी से चिंग तम की रेशियो येंग बगांददी मणिपुर से चिंग तम खाइदोन से कमाया दोइन मरमदि वैली की वाटर बॉडी मैम वैली के लेरिबा मागे अखोई बायोस्फीयर से कंट्रोल तौर हिल के वैली के चमन तौर हिल द के डिस्ट्रक्शन पार्क्स एंड डेवलपमेंट के मिंग द तौर वैली से मुगलुपनी वैली से काइनो पार्ट ऑफ इंडिया ने पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी ने पार्ट ऑफ ग्लोबल के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ने हारिबा अदना टेक्निकलिटीज ददी मोइन हारिबु दुम यादे बा कोइसु खंगेबा मणिपुर से टेरिटरी अनि थोपुगी वादी सुंगा यादे बा लियागनी स्टेट फेल हो कान हुजे स्टेट फेल हो मोंग द लाप छनेबा अखोइना कंसर्न हो इसे स्टेट ना कलिंग दे व्हाटएवर डिमांड मी एमरा डिमांड तो निमो तो सुनोबा माय डिमांड ने हजना क्राइम थोले विल पुट हिम बिहाइंड बार अल्फ्रेड ना हाइजब खंजबदो अल्फ्रेड के मसा की इहुन नेबा कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म द माना नो द हाइब लेतेबा सोय तरोगा पीब कांदा पार्टी याव देबा पार्टी खंग देबा अदुने इकुइ कुइ दना सिरी कनो से तेन हाकुम से लौथोखरे याम थुने सेन गरे दुनेबा अदे मरम से दुम लेबा अदुबो सेम more or less हाइरिबा बिल ड्राफ्ट तौगिबा मिसक तो हंदा मु टिकेट पिरगा कांग्रेस ने भोलेबल हाइतारे हाइबसे एकोय याददना सोय तौगिबनी हाइबनेबा अदुब याददना तौगिबनी हाइरा दो हुजिकना अदु दो मु प्रमोट तौरिसे केन इलेक्शन कैंपेन दसे अखोय के गांगबदि मासी के वारि सुसा सा हुजिक आइन हाजर इंटरव्यू अनि जा यंबियो बको हुजिक अखोय के नागालैंड दा पीबा इंटरव्यू सिमा यूट्यूब दा यावर लेरे अदुगा अखोय की तांकुल की नुपी अमा दा पीबा इंटरव्यू जो इंग्लिश एज वेल एज तांकुल मरन दसु दौगनी तांकुल मरन दुरे अखोय खंगद्रमनि यंग्रे इंग्लिश मरन गिदा अखोय यंगे अदुदा अदुम सिगी पोसे तुम हाइलाइट तौ याबतार आई राजना हाइबिरिसे आई सुसोय सोयदना यंगे यंगागा मदु पार्टी द सॉपर दे ओइरदी अखोय मदु एआईसीसी ममांग सोइन थांगबनी ओके ओके अदुगा अमना हुजिक मणिपुर थोइ इरांग जरी याम चाउना हुजिक कम्युनल गी के हबतारे नुसिना त बाहाय गदरा सुम मखल गी याम चाउबा केनो से प्रोपागेट तो हबतारे मिसक अमा हबतारे खुदी कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट ओरिबा खुगी लमतिमथांग डॉक्टर लमतिमथांग गे से मागी मागी से खुगी राहुल गांधी लाखम मतम दसु खुई राहुल गांधी की खुगी न्याय यात्रा लाखम मतम दसु अखोई कांगपु पियों मतम द वेलकम टू कुकीलैंड गान थाबो मयाम याव बायतारे अदुदा मा मसामकसु यावरिमनी अदुमाना कांग्रेस के रेस्पोंसिबल वाइस प्रेसिडेंट नमोयने यस मणिपुर सिटी मणिपुरनी वी हैव टू लिव टुगेदर सुम थाबे यारोयना माना थानदबो याय हैतारे बट मा याव यावना थानबा अदु मतुंग द कांग्रेस न माय मथदा करी एक्शन हाइड लखत प्लेयर इज ही स्टिल द वाइस प्रेसिडेंट नो नो अखोई मासी फेब्रुआरी के अहोबुदो होइगने आई डिसिप्लिनरी कमिटी का इन चेयरमैन रोय कांग्रेस पार्टी के से अहम सोकोस नोटिस माना दिल्ली द वांगांग गे बखोट के में सोकोस नोटिस थाग्रे अजे लास्ट वीक ऑफ जनवरी होइगने अदो सोको नोटिस थारे हलक्त्रे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लखत का दबनी याने रिजोल्यूशन तारे सिना 1 नंबर 2 दा मागे हंदकी इमोरलिटी मयाम मम थोगलपदो अनि दु पुलग मासे कोई तांथोकरे ओके हदक तांथोकरे मासे अदुना हंदकी इमोरल ओइबे एक्ट तुना मरम ओरगा तांथोकप्रा सिनी कोइना खंजनगिना ममांग द मान तो हाइदी इमोरल ओइबे एक्ट तुदि खितंग पर्सनल बोय रे तारे व्हाट इज मोर इंपोर्टेंट व्हाट इज मोर के हेतारे कंसीडरेबल है तारगदी मान तौहिबा स्टेट मियाम मर हरि एज अ कांग्रेस हैबिसिटी लोइना मकिने हैबने बिट्रेयल है तारे यस माना कम्युनिटी अम खर रिप्रेजेंट तोरंगांगी भाई तारे अदुगी सो कोई फजना आई नो आई लगोन कन राज द पिजर के कोई मेंशन दो बसे माना दिल्ली द ngang के सोकोस नोटिस ता अदुदा माना यूट्यूब त ngang के मयाम से लोइना कोई अटेस्ट तवे आई पिजर के फॉर पब्लिक कंजम्पशन आई तारे अदुगी दो आई हयंग के मनु दे याव लके तोबदबु अखोइना खलिबो वाखन से माना ngang बदो अखोइ नमधब ngam ने दुम खंगे
tolerate ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯦꯁꯦꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯔ ꯇꯣꯟ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯤꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯥꯇꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯌꯦꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯄ ꯁꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯁꯨ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯃꯣꯏ ꯃꯈꯨꯠ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯇꯔꯥꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯣꯛꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯇꯥꯡꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯦ ꯑꯔꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯐꯪꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯕꯗ ꯐꯥꯖꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯔꯥꯖ ꯍꯧꯕꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯁꯦ rule of law da particularly crime ga mari lena se prevention is much better than the kind of say akhoi ge law of procedure sa thab da gi prevention na pai chingara ga NSA thambi why NSA is there National Security Act preventive arrest ma say if there is sufficient information to the government that somebody is doing something very grave for the country lebak se kai be aba mo ma samaj kai be aba mo la yadi NSA phari ne ado Congress की मतलब जो NSA लाना सीने उधम या हुआ है या नहीं को वो जिसको तब तक लान सीने रहे मसा मसा जर्नलिस्ट पाओ दे NSA पामुये फाले रहे अभी सरुप बदे लेबा के मायोग तले रिबा जिरी बाम तले वो और के चु मोरे तो बोरी चु मतलब साने NSA तो फाम में उधम जी कहीं whether state के रिच से remote area आधा करीदा ट्रांसफर से लोया आधा देखिए मी लेते देखिए रिच से चलाई मंगम दरबरा जिरी मुक्त मोई मंगा तरुक तो BDF को ले BDF ना बॉर्डर आ गया है वो BDF से दे का तो मारा मैं हम तो लोई न खाएं Village Defense Force है ना ले जा रहा है बोने वो तो मचा मचा खुलाई में चमचा पायर तो जो बोने ये सैलरी से पिसक भी अगर कमाई ना मोई अदू उन बड़े responsible हो हाई sensitive zone तो कमाई मोई था जन दे तो इन्वेस्टमेंट हो तो जैसे यार हम तो मानते माने full arm paramilitary को बता जन तो वो बने अदू का police service दी society level हम तो police लगे तो police ना border sensitive वो crime zone का या पुंते paramilitary ना क्या कदम ने like Manipur rifles example aduga kano sike BRTF ko makari mo moi man to budam ne adana mari lena ba hai tai adana police na border ga adika ingam duino adana local body maya macha macha district ta subdivision da sensitive area da living jam kalan ba moi da sakti phasana pi ba adum bam sum mathau dai hari ba adana armed forces special power exo singilam dum lai ridna jiri ba am da remote area da loi lai ridna kai do lai ga hai bne da ado sarkar na pinpoint tawraga hida khoi force asuk leibam thui si management si wat pa mal le aduna maru oina khoina law ba kan MLA tara je han phao aduga Congress party de su leba ke mayok to thabak to word dum pharo law kesu kai de ba haide kano da Facebook post da NSA na ta journalist da NSA pani yari dumaina Congress party mi du sum bhabi ho aran bu tawraga de yeng bi no ba adu Congress na government pai ba kan de akhoi mi pha ba dum yaw adum yaw ai ba wari do ai mami du palaroi no mai kari ke taw dum phanari do ne ba aduna swai areas te ra akhoi aina sai kano da su charopam ju haija khare local governance macha macha mayam su yam strengthen to darkar roi me ge life se preciously ngak ko darkar roi akhoi leba ke dam da thawai thadu loi sido khar de leba ke du mi lau khar adu local government yu ja Jadi election tahu tu, loi difang waralai reh ter. Koi kuda kyu ad hoc kyu ena hapa adu mam member ena parallel. Adu zaman na hujik se koi Manipur Irang sih kesu jam saung na, tu mari leh na ba, but Irang sih tadi mari leh na hanbam di thok tu bah betar. Demand nama kahai tar ke di koi Uzabi mol ki tadi keno dasu koi 13-point agenda dasu ya weh ter agenda number 2 malai koi Maiti Singh sida koi constitutional protection piba such as scheduled tribe demand can have such as an hai direct scheduled tribe put high de aduna scheduled tribe ki demand se query to rahi se adu 2013 da Congress ki government leri matam da 2013 ki me tha da ngasai ki Ministry of Tribal Affairs na maite se whether ST di yaw bi abra ya tabra yaragadi ya enter ya de lenga ki recommendation tharo adu matum da koi ya de do koi yengjarge state ki di recommendation da thabi ro haiba matam da 2013 da Congress lenga pari matam da Tharam gidre have tare. Ujik BJP lenga le aduna sudum thadri. Ujik anima ki aina hapet wari sana matam da lakpa keno si notion je have tare. Maite di ST ki wakum si taru tare other community mayam singa sina ketang warau gata pa pelo ita pa mayam le bne han understanding le bam changi sensitive oi bani na masiti ketang munna khantha bam changi hai bagi wakum si even han gi ex CM Congress ki adum thambi have tare. Ra ujik present ki na so hai je mayam punna understanding amalak minabam changi ST se kya mathau ta ge hai maite gi damakta hai bisima mai thambi hai ta hairap mani hai ta opinion je ado lakchani wafam di 1981 da
risang kai sing na chief minister oing matam dadi cabinet decision lor me mai ti si STPGN mayam ne yadab dagi recommendation tha da na chalaktre aduna keno gi NCST gi recommendation che thol kum matam dadi keno si mai ti si qualification su da na pidre na mai na lan lo re tare but the reality is Manipur dagi recommendation ani tha ga da haidi ngasai gi survey report ani socio economic report ethnographic report se tha da na maram moiraga mai ti si ST dagi reject tor kim ne tare adu 2013 dagi tharo hare ho jabo tha bangam na leirabani na hauzik si ngasai ko India lengak la kana khalam India blockade su lawi de mami tare therefore karam Congress ki stand hai tare ko gi mai te gi ST demand da kamai lebi kamai thambi ko STC mayam loi pam na re hauzik aduga akhoi na mayam loi na mai te particularly mai te samaj da loi pam da ra kan da ai khoi ne ST oi ga di dominating population se mai te ne oi ga di khoi warani hai na masagi right and privilege conscious oiba si koi community macha mayam sina daisen am taune collective daisen am sum oira chakhar gadi manage to wa ga raina lengak lai bu gudingi sum khana ba tai ado mase phajana work tawraga equilibrium chana ba mayam punna lemine ba atmosphere ma sagat pada hanagi wakhan ari bada leiba Fulup amana lana pugragadi hojiki lairiba Manipuri complexity se multiply mathang tawra dena adumaina khanba administration ngamoidana khanba oiganeba timing sina maram timing sina adona aina atopa ya ki individual aina yaning da ba mase ST sikhaktana Manipur kanne harigadi adusu no to Manipur gamna to maite community ki hojiki lairiba train ma haita adusu madumakti khara hena haibadu mangani aduga community macha sing ST la kharga maidei no dominate tawgrani haibu so moi gi sum la le ani si phajana bhab tamina na hora da sarkar gi media sing na haitar DIPR gum kari kumba mayam sina kanglu masen mayam ji balance to boya na ba wakhal gi kaino prasar am sang education am sang masi huji phok kanam tan exercise to okay congress matum du to ge unfortunately huji chu dum to dre da why de ge maru di khoi punna lamina da amana mana kar is a arithmetical figure nga tan raj kaino ST reservation is a arithmetical figure na tan benefits is a arithmetical figure na it is all about distribution of wealth na adu di right Hazana Gyan Tamina area Yagan. Okay, Gyan Tamina Yagan have what is up say was always out of Matam Congress, Matum Somu, Tanzalo, second. Thank you so much. Thank you. Lorna SKTV, I'm going to put to Tagaja Pondok SKTV, Manipuri Miam, Haji Manipur Miam expression. This is the expression of the people of Manipur and the state Manipur. So when you watch SKTV, you are fundamentally supporting the people of Manipur and the state Manipur. So keep supporting SKTV, keep supporting Manipur. Thank you so much, Kurumzar.